Kunelijaha lesifunza ngalo eBhayibhelini lelinguMefiboshethi. Kwathi makufika ilanga lekuthi abuyiselwe tintfo takhe, akazange wahamba ehla enyuka afuna tintfo takhe betimlahlekele, kepha wahamba wayawufunwa wabuyiselwa etintfweni takhe. Unjalo umsa waNkulunkulu, awufune ube ungcinca kakhulu wehla wenyuka, umusa waNkulunkulu utakutfola. Ngiko Davide athi impela lokuhle nemusa kuyangilandzela. uNkulunkulu akubusise sahlanganyela kuso singwaselusuku sakavuka udle. Lamuhla asisithole encwadzini yabaseRoma sahloko 6 livesi laka 11. Kanjalo nani kufanele nithathe ngekuthi nifile, nehlukana nesono, kodwa niphilela uNkulunkulu nikuKristu Jesu. EsiNgisini ngicela ukukufundzela lithi, so you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Lelinye lithi you must reckon yourself, noma disho wena kuthi ufile macondzana nesono. Ekukholweni nguwe lotishoko ukuthi ufile, kanzi ngekwendalo ngekwemvelo bantfu mangabe ufile kusho bantfu bathi ufile bani, kepha ekukholweni nguwe lothi ngifile macondzana nesono. Uyati indlela yekuphumula esonweni lesihlupha kangaka, etilingweni letisihlupha kangaka size sone, indlela yekuphumula ngunayilesho livi laNkulunkulu. Ngike ngasho ukuthi impilo yekukholwa yimpilo yesivumo, life of confession. Uma ungatisho wena utati khanza solo uphila lempilo lenzala. Yini lena loyivumako lithi disho wena kuthi ufile, wehlukana nesono, ufile macondzana nesono. Sono ngeke usincobe ngekuthandaza kakhulu, usincoba ngekuthi ufile macondzana naso. Njengemuntu lofile, umuntu lofile ngeke umtshele ukuthi awuyekele lokuphanga, ngeke utshele umuntu lofile ukuthi awuyekele ingane noma uyekele kweba. Waze wafa umuntu kuphelile indzaba yekuthi utamkhanze emakhishini ayofuna kudla. Mayelana indzaba yekona leyenta uthi khanze sewusesonweni, akusiko ukuthi uthandaza kancane, kubangwa ukuthi solo uyaphila lempilo leya letsanza sono. Mangabe phela uphila njenyalo lokuthi uyaphila ungumuntu vele liphalisha udalikhanuka. Mangabe uphila unikwa impilo, ukholwa unikwa impilo lensha, lempilo lensha lonikwa yona sengiyo lena leseyikhanuka tintfo tasezulwini. Ngiko iBhayibheli lithi nafa kuphila kwenu kufihlwe naKristu kuNkulunkulu. Bese lisitshela ukuthi asifune okwaphezulu leni ngoba lempilo lesinikwe yona seyimpilo yetintfo tasezulwini, seyifuna tintfo tasezulwini. Mangabe ukhanza uyekhutwa ngala nangala, uyekhutwa ukuthi phela mawukholwa awuyilapha, mawukholwa awendi lokho. Ngeke uyekele ngekwekhutwa, uyekela ngekuthi utisho wena kuthi mina ngifile macondzana nesono, mina ngifile macondzana nenganoko yenyama, mina ngifile macondzana netintfo talelive. Ngeke ngisagijimisana netintfo talelive ngoba sengifile macondzana nato. Livi leNkosi lithi titsatse ngekuthi noma tisho wena, ngula utawuncamula khona
i-appetite yesono empilweni yakho. Amen.